مدن وزیر مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ گوشگیں حکومت ملکارا معاشی بورانہ کشتگ آئیے گشتگ کی ناشرکارانی اکا گپ جنوکیں اما حمایت کاراں آیاں چا بھی رعایت کنگ نبی ناشرکاری اچوڑا برداشت نبی ناشرکاریہ الاسکنے رانا ثناء اللہ گوشگیں مرچی میں عبادتہ چکیش مستحکم اما شہیداں کہ آئیں ناشرکاری علاپہ وتی جان بخشتگاں ایشانی کل ہمراج دوستاں آئیے ایم گوشگیں کہ شہیدانی آندان دوست مردمانی قربانی سببا راج مرچی عید وشیاں وشت کنگیں آئیے گشتگ ناشرکاری علاپہ کاروائی بر جائیں او اشیے الاسیاں دا برجا بھی مزن وزیر مشیر گوشگیں سر وزیر پنجاب عام مردم زندہ آسانی آرگیں عام مردم واسطہ گیش آسانی آرگ بند آئیے ہم گوشگیں مسلم لیگ نونا مدام خدمت سیاست کو تگ وش نیوز فیصل آباد